Siyeta ibarile lay in number 12 till number 15 sewukwatele OLED sewublame OLED Thembi hayi ukwatela OLED kuva yi tswale munhu loyi nga ku nyikeke ku rhula kuva yi kurise munhu loyi nga ku nyikeke ku hefemula phela vanhu va le ku swiseni ku why u baleka beef ya mese u jikela OLED a va swi twisisi ku why i mhaka ku le ka track leya ya challenge ni ti lyrics ntsalela hi OLED u ta ze u ya le mutini wa OLED u ya khinsana Hey man, ni kombela mbyela n'wana n'we a nsukela. Twana ntiyiso ni pfuka mpundzu ni ya ntirhweni ni ya zama tipondo u swi tiva na Thembi ku ntirha ku paka tikhondomu ntirhela mfumo phela etliliniki le ka Ndhambi hi ti 25 ku nghena mali a yi suka Thembi u tirha me u rindza me u tirha ku hlometela me u ni posta yini ka Facebook wa responda ni n'wi thapa hi ti-beef a tsandzeka ku responda a za rhukana wansati a nga ntisa misaveni hi ti veka rivaleni ku beef yi le ku baveni mi yingisela yi ta za bifa na xikwembu ku why xitsone lexi nyika me ngqondo ya ntswembu yi n'wi onhele lembe lockdown i broke nkarhi na nkarhi wa ku attenda tigigi a ze a tsandzeka ku xava 2 gig yo performa live le ka MRFM a ri na 2 megabytes domu leri a nga koti ku nghena a ze ra blame network ni ku byerini Thembi u nga ni twi ku gogogorero ra trophy ri nge xavi xisibi murhangeri wa mabofu Thembi lowo no twa nonse ni vula gimba lowa gofu ni nge n'wi nyiki phisi ta nkarhata ngopfu murhangeri wa mabofu Thembi lowo no twa nonse ni vula gimba lowa gofu ni nge n'wi nyiki phisi ta nkarhata ngopfu anda ku hlamala a ku ta va mihlolo hey se Thembi va kota ku performa live hey baloko va khoma mic va endla acha a ntwela Themzana i vona risema ra acha u vulavula ntsena Thembi you don't think ku ri nywenywe u dropa track u nga ndzi link kusukela rini u hlaya xilo u tlhela u xi twisisa u mudomo ntwe loko ku dlaya xibuta xi tifisa Facebook account a wu ndzela hi xongi xi pfa xi cinca password u nga logi ti-account a wu tshama u karhi u cincacinca xi fika xongi xi teka password xi cinca a ni vhele hinkwato a xo ku ndlela mara at least a xo zama ku komba ndlela loko chata na Cherry wa gangisa because umrepa mara still swa ku bambisa ku pfumela tigelegele to lava mali ene u ba hi nyama ko va ku a ni vhela u tswali ti-Cherry to tlhariha ka we a ti tshuneli plus u tshama Cherry acha Thembi a ti pfumeli murhangeri wa mabofu Thembi lowo no twa nonse ni vula gimba lowa gofu ni nge n'wi nyiki phisi ta nkarhata ngopfu murhangeri wa mabofu Thembi lowo no twa nonse ni vula gimba lowa gofu ni nge n'wi nyiki phisi ta nkarhata ngopfu SS Thembi loko u tsandzeka ku responda ti-beef ta me kasi why u nga ti game ya we cause beef i game ya mina san why u nga ti game ya we ya the love song i phikizana hi ti love song mena we no bela punchline kusuka masungulweni kufika mahetelelweni u thotani vutisana kambe ku hey bra u swi kotisa wini ku ba punchline ka love song kusuka masungulweni kufika mahetelelweni Thembi phela a wu na point beefini san u type leya ka ti-debate wena loko munhu a ba point response ya wena ku va ku ri ha pfutek munhu a ku ba hi point hu ku pfutek a wu na point swi njhani ku beefiwa hi ntiyiso Thembi u tiva yini ku tirhisa foni we u ra u endle link we a wu vuli ku a wu swi koti ku endla link wa tsundzuka loko hi karhi hi ya eBush 2018 manager ya ku xava foni ya new yi teka foni ya yona ya khale leyi tirhisa yona yi nyika we u tsandzeka ku register WhatsApp Thembi Colbish ze xi ku registerela WhatsApp
hayi Sithembi Thembi phela wena niyadiscovera ku o type liya yaku loko phone yawe wodwa ingaring or maybe ifresh speaker ufonela ka Vodacom customer care ukwa phone ya mina ayaring andizisi ku why